bere bere so mai teriding along ngaro kora-kora ni bula-ulat tak. So ni ma tuita baru. Suang suoni selalu nama baru ni borsak. Isom mai ta selalu na. Rapak masuk mai ta selalu na sudah baru ni borsak. Anu kan agak patoko tina. Iso de patoko tina. Patoko. Oke. Masih aturan mah masih aturan. Nah, masih aturan mah. Iso mah para matawa ka paniara. Unang be maluta ka wakti kan? Dah asal bak pergi dah mau pergi tangan dulu. Masih aturan sampai ada. Ah, setelah partikel kalau nami iso. Pajul mau tina yang kamu dulu. Kami kan pajul mau tina dulu. Orang mana ramu dulu? Ayo, mau pada uang tu dia ketika dulu no. Nunga, oke. Ada orang setahun mulai acara tas sama dulu sama kita kan? Di tanah marham biasa goi, tetap dia karena dulu masih acara kita lihat orang so kuasa di tanah marham sama itu bagi do hilatu nadua do aku dah. Dia mau nadua nami sama-sama ni doa aku nami. Isor pada dia lasnya rohan nami dan mereka tangan kami ada yang bakti kami sedang dipartik kiano lawan kalason dia roroni anak dok parumain sama-sama ni mana di tulang nami rajai siregar dok sudah orang di tulang nami terlui ma di rajai tulang nami si hoda sabar maju aku tulang robe tulang nami kubakti hai ma satu partik kiano di hami kompar di borsan serumah di sama ni ma dos marata kawabah partikel selesai jajaran kita asal untuk terbuat 2000 tahun bersama Dita orang yang sesuatu. Gabe ba jalan oras jadi pada tema yang kahatarisan sangat dari operasi doli ada do kita jadi borong kami pada siap asuhuton bahagi bahagi dok sudah mula tu kopi nak kanah tadok bido tadok nabi padok nabi mula hobi nak kanah ni dok meminta saluta upasan tayo gawe madahan dia kadus dirohatai di taluna awinna di nama tua horong berbau di samkalian horong au ngani pesahan non babah perlu dia masuk kudu tuhami anggimuna kudu kami jalo-jalo kami dengan juga sejarah seluruh dan tong sejarah-jarah kita bapak mana baca oras mulai mari Tuhan tadi bagas partikiano namanya silo horong rohana ko kita baju pasudeni patrida di kita namarhangi lasro ade naso molo pe dia katiki semanok ko kita bui bajumpa bersan itu hamai alani tamama kita makaseroa kamasana pasudeni Tuhan ta asa tetap dilungani ulok alani amang pandenami nunga mangara di amuna nunga disona pandenami patari dawal wasiro kami nang tabba bilang bihani marhide naon mangalang doru yang nami alani tamata kami marlasiro asal mulai kami ulun namyon ang pandinami mangarari malang kesi alul rendang majo tuang anta dewata asal pendama serato dia ketanya ke raja kalian dengan sahuta atau anaknya kami hasil bulan asal tokyo sadame dosa kirohan jalan pada seorang kami mangulau dulu menyon nas alul dalam ma kasituan nadoro raja Huda doakan najwa Tuhan gayawan asal tadema somaduda sama bona ma somaduda tadema somaduda alani ama baik dalam ma goda muda
dua bedang sampai patrio suranai ado punya di bahasa Tuhan asal manu pahami tua wanita perdikan bahasa ini.
Dia gawe dia horsan dihami na sa sudo. Talulima potong dihami na marhangi dosrohana mas kutulang kami. Jala bodo tok tiuti kay robe parhito donon sadana rohana. At guru naikku sabar hamuda untuk kami pun berjolo pasoramuna. Satu gawe wong kau juhami tujuh somata solang dia pea somata pasoramuna partikel dana. Hai berjolo. Jasa serata salah partikian itu orang sabi-sabi mah ada sesama kita orang meme, ya sama kita orang meme masih butuh ada sih apa sabi-sabi nah ada di apa sekian masih butuh ada dari sini jadi sabi manon baju dulu dari sama kita orang meme lah sama kepartikian baju jual pesawat dulu nggak masih sabi-sabi manon apa anda sebagai sumber tuh andi baju tor kalau tor matu anak dok parwenda amang paten amin kas patay mo sa rohanami tas na waktu damama di godang sali-sali jalan sa mana patay niya sa rohanami tuana do parumay tas isomahanin non marumene gawe ko pinuli bay ma saniyama
Ima naboy tarbayan hita sa keluarga hita nama hanggi. Posdoro alami jangan di godang naga wilayahan ada di talon. Odi susadi rasma rohamuna. Terlalu bini pengen tinate. Ai nauji si di si ai petamuna kadi memeo balok bapa yamu. Bodos nari tupe ida bu tarbayan hita sa keluarga kalau kamu alai kalau di itu nomor dumare kamu nak pada salah te asma rohana ya ma melampaui nahurangi kan harus deh bagus rasma rohani sih. Ima atas yang kami ya saat saya punya baju atas di sini kopar. Pada mulai silungan. Odi kesadia naboy tarbayan kita dalam hanggi. Hasulul bolon sok-sokai tiap kahita kepala dewasa semua saya dilakukan melampaui pas-pasuna. Alani akale. Nak bodoh nami, bodoh nami. Sok-sokoni mahu sudah bodoh beri nami kepada dewasa semua parti kenon. Anak saksian hamil udah muna masatai ma Tuhan muna budiman. Gabe jala horas akarazanami. Saunari akarazanami akatulang nabasa asa marsisisa johami doho akahami akaborumuna do beremuna di tadus rata. Tarlumumi ma dongaku boru bere nadong di Pulingon. Dus rata kamang kabapa. Ada surata kan? Setabi godang ma di luluan namarlas niroha. Ulaun na bidang, ulaun na uli, apala di tikyon. Di pogun ni alaman na marapang na marjualon, sigonggom na sa isina. Marhiteun ulaut tadi manuguton akarazanami akatulang nabasa, natulang nabasa na lagu. Ima na madjalo pasu-pasu pardongan saripeon. Tulang namin na poso, doho na tulang namin na poso, marhitehon na poso ni Tuhani. Alanido akarazanami natahalason na pala ditikyon punguhita di puguni alamanon hita na marhula-hula marboru doho akay bere muna sa luhu na marlas ni roha. Alani razanami ipasahat tamu ipajagarhamu hami sila kuburu muna doho bere muna di puguni alaman muna pala ditikyon hami madok mauliate tu debata dilas ni rohata ulauta sadarion. Alanido akatulang na basa na tulang na lagu. Tusongod dia penod di haroro nami. Makalason ulaw ta ditikyon. Ang giat di perbaday tuhat ta ulaw taon. Di patiur mulai san na mamuka. Sa ato na pasipul honanon. Totong di bagasan las ni roha do dame na siya Tuhani. Dihita sa luka. Adong dohatani na tua-tua. Tak sudah inna pudung nang sozakot jadi padia. Dan sudah ada do namar hula-hula marboru nang so sipato paun nami hami geleng muna naso sadia tungo lat tangan barsoba pe akarazanami dohot na tulang na lagu las maron ibadan las maron itu di muna asa songon ni dot na tua-tua ma otik si godang-godang inna otik ni abusorhon otik so sadia penon na boy tarpatu pahami songo sobani sobani ada nami tung lasma roani partodion do badan muna hamu razani hula-hula nami saluhuna songoni majo hatas ya kami karazanami saunari ma hujalu hami ma songon pitta-pitta nami tu debata dalam nami marsob batu hamu amang namalo nami neng roma hami songon tangan marsoba sian serek niroha do udut niroha naing manobba hula-hula nami on asa takas mamang namalo nami baing godak sobai buama namar hula-hula marboru langsung mak mbak mama
Jadi itar songonima raja nami akka tulang na basa na tulang na lagu na boy di patupahani songok kami akka buru muna do berei bebere muna mau lihat mari Tuhan mau lihat ma dihita saluna mau lihat jala horas ma raja yang guru do dia musude di botol nami labur nami lain nami bere nami ibere nami tu takas tu hidup kami balgani rohamune tadi itu na perlu tahu masari siat pasu-pasu na dijak dan yang dewata tu hamuna tidak potong kamu roh kamu masoba kamu udah-udahmu tu mulia tema biar kamu raja di pemburuan nami tanya-nanya tong ke Tuhan ini angget ma di tabai dewata di hamu pasu-pasu nai lihat dia bakal gabi dan juga singur akapapa muna ia anak kamu tu dulu dapat mak kamu dan joi tuat kamu tuhuan dapat mak palagan aroma saat mata benanya tong tanya-nanya dia kan itu hani dia kabelena pau punami jak terpas sekolah ini be di pasu-pasu dewata main asa-asa akan asak kaman derwana sida molo do dia kapau punami kabelena mi akan bahasa persahito agia makan itu hani ijama bapakna sehat ma akan nawasai jelas saat mata benami molo tupe mulak kawan non satu atau dua tahun du sipru lota pasal tahu ma tabenami itu akan keluar data atau kasih maruhani Tuhan mulia tema lupa sartami Tuhan muna alania kerajaan yang baru ada dona taulau ada no tekas samuro lau mana benabe dan ro lau mana berpahami atau kami betong budak-budak muna Roma lau mana benabiamu asama dari apakah kerajaan yang baru maka dari yang baru di Taboru nangi daung tajalo asa sa pas-pasuna itu ita bina ini sa paru pajong iya oke itu bagi rohani jangan ada lebih kita mau lu susuni berhita dalam mana benabi yang kepada kita kota mau lu tunggu sampai dasar roham dalam gaya majalah orang semua nama ada berita udah karani 10 minggu yang lebih kurang dia keras rohata amang pada namanya malo nunggu atas kasih kawan dengan rohani pergi lewat nami Roma no berpahami asasa na udah sah kadengkan tali matok Tuhan tadewan amin aku dewata tujuh lagi dan ditambah kita nama hura-hura baru dia kasada di roha dot holong nasihat Tuhan tai anani pedang ma goda sawi-sawi
panggilan nami akaleh pasrohan nami nama ududian kolota totok doa pangasahok kami reruti amun nak kolota mangudian pada masruta karhoba sok lima non yang ada selanjutnya pasrohan nami suatu ikut gelung kamu hanya tidak gawe majalah oras jadi suara tadi kalau aku orang kasih kolota sebagai bahasa tarana deh amang pantai nami Ilok nama dua tinau multio binai matu panuhata. Baik dapat ma si tio das dalam hasada ma tu hasalam na. Jentor maharani makabur na aja nabi persiapan pokok rekor mana mulau hula ta. Aka goni toda baca lakor spirit hita salama. Sanon, arani ba dia mu raja nami si hotak na rombongan. Las dimuli raja yang nanduk kau sa rombongan si hotak naro siap parilitan. Las dimuli ni raja ima tulang nami raja ini si jalan di marangkung sirega tulang nami sirega. Bona tulang nami tumbang kau. Bona dari nami tumbang kau macam tahun. Soal ini karena dia udah bapa nami nama hati. Pasaribu tumbang kau bakara. Baru mangiu mau se. Ditara ni udah nami yang kalah hangon. Dak udah nami sihite. Tulang nami manulang. Si tangkap nenggolan. Si aturi. Sama se udah raposo pengalaman yang nami. Butabea marbau si ito na imanon di buli nukawi sorot ni hula diambangan hula si orang kutima. Serap kira sana. Jadi Ison dah tak tuhida rombongan narosya parlilidan hula-hula na niabangan alanungaro gokon ni pamurota marga si hobing asa romahida saluhu nahida si hodang si godang ulu sa sudena si raja oloan suak songoninang borunami si hodang saluhu na narosya perlilidan suak songoninang si hodang nadong di laipari raon suak songoni si raja oloan narosya perlilidan dohot nahuda botok kami dison asaray pahida laho mandaboton bagas ni pamurota suak songoninang dengan sabadan nami marbun boru hasian nami si majudak hitolu sadaina asa mangarade hita laho mano mandaboton raja ni pamurota marga si hobing songoni majolo buat hita saluna. Jadi ada usaha kalau terlalu itu kita si calon centin marangko marga si legal hahalu minangkulan boru bere dohin di bere terlalu nahura foto kami di Pulungon asal masuk mahita tubuh alaman ni amang burunta di kata cetikyon di puri ni doang tubuh tamal dengan tutur marga si rotak mahita disipulan ima ni doang tubuh dengan tutur marga si rotak ima songan yang banget di kata cetikyon di puri nasida mahita ima si jalo di timaraku nama doang tubuh si regal boru bere dohin di bere Talboy do waktu nami narong rapatok kami di Pulungom siregar do waktu ni nenggoran sumoni magora talboy siya nami si jalo titik maraku malaki gabe tulang tatong doron nami panggoron nami sahadilai dibuli rombongan rajai hula diambangan las mangiu manon tulang nami rajai si jalo maraku tulang nami sirega bola tulang nami lumpang kau bola dari nami lumpang kau macam kau ditara di udah bapak nami nama hati ima hula nalai pasaribu
nami sitangan nenggolan. Hula-hula nami siap turi. Lasto mau serempak masuk di hula-hula namo sompanglapan nyanak nami. Utabea marpau do sititong. Kamu kamaranya betulan masalah kami panu-panu. Dita, pero nami personal na mereka. Soto kita bicara, dah. Tomo-tomo mereka berspir. Dusaan no, ya, so. Ada dia. Asal tomo-tomo. Hidup. Mereka berspir. Perasaan no, horas. Orang, kayo nami, natulong nami. Nunga. Gawang ko rin po. Ang gawang ko rin. Asal lang nakasuk kita kan bagi. Dengar? Oke. Ajaran soal kita ini dia baru seperti napahu. Halo. Dengar? Las bagi umat rapanan di tulang siregan dia tulang itu maggoray ada tayo tahu bari bang mulia tema tulang bagi nami hutahu itulah lupa asal biasa nih tulang itu tayo bang goray rohan tahu ni men oke undangan amang pandemi selama dulu akal nami la roma rajai hula berdambangan si hotan do rombongan sosoni tulang nami hula nami asal mana pada mudah-mudahan
Siregar tulang nami Siregar lubang kau bajar nahor sosong dia katarak ni hula-hula nama hangi omahami anak komuna tulang nama sa adimbohana urang takas kurang sangat penyambutan nami diamuna martanya kamu tutup kutuhani asatu tiga yang roh lam kata di hami bisunai asal takas soto hami pasang apa kamu jala tetok kami lalu dia kama mendapat kamu akal nami dan ditambahi di batali hai bisu kalau dia kada orang lebih penyambutan nami itu hamu harjulah hai mai maaf naudi nyai ma tapariai asabu itu begitu dia ka udah ta horas ma dia musuh rotongan gabe majalah horas raja ni mangburu nami digokondo jojo muna tuhami hula-hula muna margasi hotang do rombongan nungati pak kami di son raja ni mangburu laho mandaputok kamuna raja ni mangburu nami opya mangburu adorakso upasatami akan ang siata pasaton nami tuhamuna lihat kamu jolo diki tuhami raja ni mangburu satokin gabe tu lah gabe tuhita rombongan ni hula-hula naro siap parlilidan suak songoni nang dongat tubuh nami si hotang nahuda potok kami tison suak songoni nang dongat tubuh nami si Raja Oluan naibaho bakara si Nabbela si Hite si Manulang dongam marpadam marbun tarlumuobi ma curajani hula-hula nami tinabunan suak songoni nang dongan sa pangalian ng boru raja ni hula-hula ni pamuron nami si Hobing asa si sadahata hita laho mangalusi akka suku-suku ni pamurutan non marsuara hita Tuhan nama syada demamuna dengan tuna milega tutur si otang do hula-hula tan ganu pambanuayo naka raja nami parjolo nakining dongasa dongasa buduan nami na udah foto kami son naibaho si Raja Oluan sule kibitulah semono lai durung lai duhutna lai kuda lai padada tunna ala rak masuk ko hita lega tutur talbobi tudong tuna mi si otang kami si calo jetim barak ko beson markasiri asa amo mo jolo magkatahok isi buwa mula berkutuhami gabi majalah horas perjulo hami betul halo jadi sungoni matong ganu na upadok ko rin nakining asa marsadahata hita tulang nami tinabunan tadumobi na mga may hami nakindison si Manulang jadi sada silo pagarong ma dua silo papuli tukata pe silo kata sudi tada potan huli jadi emang boru gabe tu lah las rohatta tapuji matu hatta di bagasak kahipasok kami narosian perlilidan ditupahnya mata di bata suak songoni nang hamuna raja di pamuron na memargasi Hobing di bagasak kahipasok kamu tok-tok kuda potok kami di son di silian emang boru anggo parwepir nakining nau ni jujung ni ainata sori pada nungau pasa nakining naruhan nami nakining dakyat dope habe songoni mada narwa di son daki di dope parwepir nama pasaton nami tuhamuna di son siapa kita son songoni do akarnya emang boru gabe ulu di mana jadi adong dari son huwag kami parwepir raja ni emang boru parwepir mon tuburu hotang na huda potok kami di hutaon oke tu mariban nami baru hotang nadong di sepupul lingon boru hotang baru hotang jalan aku mariban terus dulu jalur mana boru parwepir mon tuburu na ibaho baru di bawah boru na ibaho tanya kamu asa boy si kaulot masahat parwepir mon tuburu bakara baru wakara ido nyatulah
Nunga sahat. Parbue pirmo tu boru nami na boru nami boru na bela. Borna bela. Ay pasada Mumbai tu berbak karang kaning mulut arong do. Oh pasada tu berbak karing namarai. Parbue pirmo tu boru nami boru sihite. Boru sihite. Gudang dora diso. Boru sihite. Dangan kabur sihite. Bo. Parbue pirmo tu boru nami boru manulang. Boru manulang. Nebol lingom. Parbue pirmo tu boru nami boru marbun. Boru marbun. Boru marbun. Parbue pirmo tu boru hasen nami boru majutak. Bere nami bebere nami. Boru maju tak ada diso. Hito lu sadaina. Oh nya. Hito pukuta bulu merdauk. Parbue pirmon tu pai dua ni suhut. Pai dua disu kalau media pai dua disu kalau jalong pai dua disu. Unang ako marang anak kita. Oh lo, oke. Kalau mau pergi. Parbue pirmon tu raja na dua na udah potok kami di so. Na dua na pun lingom. Na dua. Parbue pirmon tuhuria nama masu Lalu. boru dohot hela nami nakin parhalado ni huria Paralado. Ada arok do paralado so. Ida. Lunga. Ngadia. Nak arok do. Toima. Ayon. Parbue pirmon tu panggum gomin hiutaun manang pemerintah setempat. Gawe jalan orang sama guru, bulan, ada bukti. Ada orang sesatu di tempat tanpa pada dua lain. Raja Huta, Raja Nanidaba, baru turun ke tempat Panutu. Gabe jala horas. Raja Huta mah, Dapotan Raja Huda. Dia mah. Oke. Gawe Raja Nanidaba mah tu lah. Lanjut. Ada waktu mah gawe baru mah turun ke tempat ini marate. Itu sama lah ni tak tahu teh. Nomor setempat apa pada setempat? Kemarin tadi dia. Oke, tema. Gawe mahwas. Jadi sungguh molorong nahu lebih hurang dope amang buru boy dope. Nu gawe. Gabe majalah horas. Pasama panggohina itu nasida. Sama. Oke, itu Sungguh mah raja ni wong buru. Parbue pirna boyu pasat tami. Asa dilun na dua madonon nami. Asa pirma poki bahul pasalongan. Pirma to dimuna luju-luju nang pangamuan pasamautan. maru. Boti mah hami raja ni wong buru. Gawe jalan horas raja ni ulah-ulah. Hidup rohaku namarsi ajar-ajaran do hita. Gabe. Sebelum takas ala rapak do ulur ni rajai rombongan ni ulur nami tulang nami. Sudah sida maju pasal tahun maka tahun nabi ulur sida setahun itu sudah. Boy terusun raja ni dengan capangalian boru matu. Sudah mak di horor. Jadi sahak mah terlalu begitu hitam. Dihita si calo titi marakup siregar hadu di nenggulam. Terlalu di dongat tubuh nami. Siregar do hadu di nenggulam do dapat kami son. Sasada ita makatahon. Do sumarhata. Suak songone terlalu di si hula-hula nami tulang nami utauruk. Raja nami tulang nami utauruk. Sadahata mita tulang. Gabi mah tulang ate. Jadi mulai ate mah.
talumobi dihita saluna dihita na marungat tubo si Regar haduli nenggulan buru bere do ibebere do na udah foto kami di som. Alana kibitulan si jalo titimbarakuk bo ima songok kami di son akahula-hula muna. Bulutuk peso hugurau kami. Taringot di bawah si spiritor dia te. Ala si jalo titimbarakuk bo ba dengan ma rohani akapamurun nami terlumo binaho udah foto kami di pulungon te. Jadi saksoni do di polling ko te polling ko do polling ate. Jadi mah talumobi di hamuna rajanya mangburu nami do naburu nami. Gabi itulah. Di bagasatikiot di haroro nami ima di hami hula-hula muna marga Siregar hahaduli nenggulan rodo hami. Di bagasatikiot rap dohot paribam muna pamurun nami bere do ibebere. Ima di ulaun pamasumasun ni bere nami dohot buru nami di bagasatikiot. Hubak kami do nakenengan parhitian nilas ni rohanami boras si piritodi. Asa dohonon nami masih titi ina si gopa golang-golang pangarauna o sasadia pe boras si piritodi na buat kami amat tanah mertua di Batam manggohi pasu-pasunan. Pirma poki bahul-bahul mapasalongan. Pirma to di muna julu-julu manang pangumam muna. Sahat soli na satu botiannya tigaras. Nunga satu loto di bagas tikion sahat matu panggabian huhut matu parhorasan ope upasatami matu pamurun nami asam manggorahon jaka horong hula-hula nani otang muna Ngau si sada sauton man tarik panggil di horong sudi hula-hula soni matula irote ayo na burjunya katula mamar dokter kami siap dengan teh kita udah di para udah teh Gabi raja ni mangburu. jadi mulai ate mah dihamuna sudah rombongan ni rajai hula-hula nami satawi tulang dihamu terlumobi tulang nami rajai Siregar jalan di Marakut diusik nami narahai tulang dongan tumunon hakim munon ala sehu subguli hami ala rongdo di batu pahami bang karena bituai nama lo japan kubagi doa biak tulang maret deh satu dulu dibetak ala isi degoi beremima suatu si maret deh bapak satu orang seperti maret termahami jadi separuh ada raja di hulu isi orang alina songan tidak be mana orang merasa okin kisah orang manon alina perjuangan raja ini siwatang baru menyusul tulang nami soalnya ada tulang siwatang Gabi raja ni mangburu. Bion hola saya nok kamu menyusul tulang nami langsung nawas panganok kita ndak boleh lagi pertor hombe hami manan jo nami dia kahorok di hulu nami sini nami ndak boleh soal nama saya sedu do ini mulu jadi saya nok kamu tertulang nami saya kasih gabi-gabi naik saya menonton termas pangan nami tertulang nami Gabi raja ni mangburu. ada orang soal masalah tami partikiran Tuhan dalam muna para meme itu enak pemuna hela muna marhide manor toran nom mangadade majo hamudulah dan tama mulai termajal hami tuh udah nami dan kepala roh hami mata bentuk kamu ala lirik kamu asa roh hami maju berjolo lau mata bentuk kamu manok kamu baru mata udin non dia kau lontar teripasi kok mate nah omak baris asal termangadade hamu sana tu berjolo ada sana tu berjolo alasan itu hula-hula rombongan orang menyusul pengetahuan nani mengaliat terus lagi jadi masalah amang pada nami nama lo nunga tangkas masih rohan nami naik pada perangkat hula-hula nami naro mada botok kami asa hulu dihalulun nami asa rohami mada botok lau manomba hula-hula nami on benda madu musim
kerombongan yang dulu nami kedua bilang raja itu Siregar sejumlah kaning tulangnya mereng apa surau telah ada mau seperti kian iro nok kali pada waktu kamu pabelas surau telah dah sosoknya kami dulu nami di semua lima raja ulun raja Sihotan di dulu nami mana boy terpasang nami dan nami dapat kamu pas rohan nami satu kali kurangi di angka haulion nah taulia juga seperti kianon anani partikilan wasantai ma tuhanuna raja dulu nami Sihotan gabi majalah horas di raja nemong buru nami si Hobing di sobahamu hami raja nemong buru marhite na pinatureni pamaretata las rohanami anggia matutu martangyang mahami atok tu mata debata anggia tujulan narion i diulahamu imad jadi asa tu dolok kamu na dolok dapat pertanggalan tutaruan dapat apa pagana lomak asa di dona tu madonon nami tu sanggar ma aporet ina tu luwang masa tua sinur mana pinamuna raja namong buru gabi nang nani ulamuna asa bagot namar haltong main nani agatan di robean horas mahami raja ni ulamuna manjalosa tugad dana ma diamu sikat nina mangalean hindu boti maju hami raja namong buru raja namong buru nunga di sobahamu hami betong diduk na dua-dua do dang tuldal nina marmeme anak dak tuldal marbebe boru amak do rere anak no nang bere di seleni mang boru hami betong neng marmeme anak mami do marbebe boru ale holanon raja ni mang boru gabi itulah unang alani balgana madia ki hamuna alani geleng na ditinggal hokkamuna tungi do pian non na boy tarpatu pahami las marohani badamuna las marohani tu dimuna holanon si do non nami raja ni mang boru hela dohot anak boru nami majoluin narohan nami mulutung boy pangilon nami ale mulutung aduk pen lusungon dia tang yang imang pasat tamya karya ini mang boru tujulah hidup oke lemah ya tu nasi dah ya tu raja ini pak jadi rasanya kita angka orang pulang-pulang ang tapes dalam titik marato do waktu buntale ison si hota mulate jadi ala neng mermeme na mahami tu anak doh boru nami amang parmusi nami bedang mang majolo godang na hobar tu ulau tahun
Jadi sungonima na boru amang boru. Itu ela tu sungonipe na boy tarpatu pahami sian hami akka natorasmu manang raja ni hula-hulamu. Dada holik nami dada tuis nami. Tuk peotik na boy tarpatu pahami pakai mai tu dalam nadinggan martang yang mahamu anggiat tujulun ni areon. Dapat sudi na pinar kita ni roha ni hula-hula muna tarlumubi na pinar kita ni roha muna asa martaba-taba ma akka idula